India tai Pakistan ni bisingo tunglok tongkhorni bagai Birkhung Thanglaisu khlaithani phaika kotor kebengmung North tai West India ni kaithamsi ni airport ni Jotto Birkhung Thanglaisu Mwthakjak tongnai hene saklaika Airport Authority of India Jammu Kashmir hasteno tui laithangjak kwbangma bisiromuino Pakistan bai India hani halok hamya tongmani phiaba laithanai 22 April salmario Jammu Kashmir ni Pahalgamo Pakistan bai rohorjak silai patham tuinai rokni yago Khorang ni sidok Mwthakjak mani patimungni yagulo kaini haktoni bisingo taibo haimya ungmani tongkhor Pahalgam ni patimungni yagulo Pakistan haktoni silai patham tuinai rokno naitugui kotorte kirima singsake bosthumjakna ni bagai sanlai mukti samani India hani Jotto lukuro aboni bagai paithago patimungni salchibani yagulo laithanai 7 May salmario Operation Sindur ni bisingtui Pahalgam patimungni yagul suka India Ahoro Pakistani kaisuko terrorist camp no pekhagri rekha Indian Army thika khorok charchi bahai terrorist phiaba India bai nogo haboi asur kwbangma terrorist butharjakmani gosina harliya Pakistan ulta India no majra berei ceasefire sabai border lai drone tai missile beke India no choprokha Pakistan phiaba Pakistani jotona harmung no buksa khlai rekha Indian Army Indian Navy te Indian Air Force Abo haikino Pakistani bukhakte khlaijangmani attack no phiromung rekha India tai Pakistani bisingo tunglok tongmani bagai Birkhung Thanglaisu khlaithani thaiga kotor kebengmu North te West India ni kaithamsi ni airport ni Jotto Birkhung Thanglaisu Mwthakjak tongnai hinei notam saklaika Airport Authority of India abo faine 15 May sarikni dambatamai sotini chichuko hayake 5:29 PM zora Phunangjak tongnai nutam phunangjak airport rok ungkha Adampur Ambala Amritsar Avantipur Batinda Bhuj Bikaner Chandigarh Hindon Jaisalmer Jammu Jamnanagar Jodhpur Katla Khangra Kesod Kishangarh Kulu Manali Leh Ludhiana Mundra Nalia Pathankot Pathalia Porbandar Rajkot, Sharjah, Shimla, Srinagar, 12 te North Leh. Bureau Report, Chini Khorang.